طيب قالت الشيخ عم. آه. أما إتاو كان يوجد الرد ابن مالي مهم. ولا بقى. إذا ولا با أما لا واني خنا سنين غرغر أبو أما سني هذا برسن ريفيو قدامنا ما حكم تاريخ صيام شهر رمضان إنما قلت هذا برسن أبو حكم تاريخ صيام رمضان نما ديسه وما حكم صيام شهر رمضان حج النساني حكمي سال لك ست تكشو حكمي سا حكمي نما تاريخ صيامه هو خجو خنا خيس بوسلا سبحان الله أحكام صيام المرأة أحكام صيام المرأة فيه 37 مسألة المسألة الأولى هل يجب على الحائض والنفساء الصوم خجو خنا مسقافي خنا كانت تنكوسون خنا في غاري خن مهم. الرتكش ما دي جلو بنوجه مرة إن شاء الله. جلو مرة هي رديبنا بابا gabaabsinee tamhiid irraa eegalla. هاتي أيه. جزاكم الله خير. Mm, mm. Bismillah qophooftanii وبامي قالت. gaarii bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamhiid jechuun qophii gaariidha hal duree gartee maantana godhamuu qabu tamhiid jechuun akka introdaakshinaatti ilaalama eegala jechuu gartee tamhiid jechuun waan takka qophaa'uu agarsiisa isti'idaada walumaa galattu isti'idaada jechuun qophiilee asitti gartee waan sagantaa asitti qopheeffamu keessa fiihi thalaathu masaa'ila ahkaama sadii gartee hukmiilee sadii akka gaafitti dhihaatan sadiitu asitti dubbatamaa jira tamhiida kana keessatti qophiilee mata duree ammaa kana keessatti almas'alatul uulaa maa macna siyaam soomana jechuun maali hiikoon gartee soomii jechuudha maali kaja'u kana barannaa jechuudha kanatti aansuudhaan gaariidha gartee as-siyaamu soomana jechuun wassawmu siyaam jechuu fi wassawm soomii jechuun fi luwati afaan arabaa keessatti alimsaaku if qabumaatiitiitu soomii jaama yuqaalu ni jaama afaan arabaatti saaman nahaaru akkanaatu jaama إذا وقف يرو دابته سير الشمس adeemsi gartee aduu yoggaanii fi dhaabbate jechu aduun yoggaanii fi amna dhaabde suni maali biquruubihaa dhihuudhaan hoggaa aduun gartee deemuu dhaabde akkasni jaama afaan arabaatti imsaaka jechuurraa jaama saniif kana fudhate ومنه صومي معنى إمساكا خانمراه قوله تعالى جيش ربي قلته إني نذرت للرحمن صوما خجو إني نذرت أن قد للرحمن صوما صومودان قرتي كابه فأنت قد سنمال أي إمساكا عن الكلام نمد بسورة حاسورة إفين ربي جيشان إفرت نزري قد جت صوما أي إمساكا عن الكلام حاسورة إفقابو جيشو والصيام صيام جيشون في الشرع أكم إلى الشريعة إسلامات صيام جيشون عرفه الفقهاء إبسا قدني جرى والرفق إسلاما بخن بقولهم هو عبارة عن الإمساك يعني هو عبارة أي قرتي ألفاظ جيشا عن الإمساك إبقابور إبسا موجان تكاو عبارة أي بيان إبسان الإمساك إبقابور تهيجان صيام جيشون if qabuma kana soomii janii irraa ibsa godhaniini jan an ashiyaa'a wantoota maqsuusatin adda taate takkarraa fi zamanii yeroo maqsuusin jechuun adda tahe yeroo biraarraa adda tahe keeysatti ammaas min shaksin maqsuusin namoota addaarraa biniyyatin maqsuusattin ammaasis niyaa adda taateen jechuu kanaatiitu soomana ja'amaa ja'aniiti afaan arab akka gartee ilaalcha shari'aatti ibsa godhan
afaanii fi gartee akka ilaalcha afaaniitiif qabu qofaatiitu soomii ja'a. Akka ilaalcha shari'aatti immoo gartee tana if qabu wantoota hassasamoo tahanirra yeroo ammaasiis qopheeffamaa ta'erra yeroo adda tahe keessatti namoota adda tahanirraa niyaa ammaasiis adda taheen jechuudha. Ashiyaa'a maqsuusa jechuun kun hiyal muftiraat waan soomana namarraa hiiku soomana namarraa balleessu allati tufsidu sawma ta soomii balleessituutu ashiyaa'a maqsuusaa jedhama. Watubxiluhu ta soomana namarraa balleessitu ashiyaa'a maqsuusaa wanni soomana namarraa balleessu sun wahiyal aklu nyaataa fi awi shurbu dhugaatii fi awil jimaa takkaa wal qunnamtii godhuu ramadaana keeysa awil qay'u takkaa haqqi saafaa amdan beekaa if haqqisiisuu jechu. Amma kitaaba kaleeysa dabre xiqqaa san keeysatti kanan qaba. Awil jimaa'u gartee maanta wal qunnamtii saalaa raawwachuu gartee ramadaana keeysa awil qay'u takkaa haqqisuu amdan beekaa if haqqisiisuu. If haqqisiisuu kana keeysatti gartee kana keeysa gala dawaa gartee nama haqqisiisu ramadaana keeysa gartee fudhachuun kana keeysa gala jan wal istimnaa akkasuma gartee maantana ispermii yookiin maniyyii gartee maantana harkaan firraa baasuu hajaansaniitu istimnaa jaam. Istimnaa inni san wal az gaariidha alal fitri masniin furajanii soomana gartee hiikuu irratti soomana furuu irratti murannoo argamsiisuu akkasi. Warri iddatu ammaasiis islaaminaa irraa if duuba deebi'uu kunilleen nama muslimaa irraa soomanni gartee nama muslimaa irraa soomanni wajjaba waan taateef riddaatiitu soomana fura. Aliyaazu billaa wal hayd ammaasiis gartee dhiigni laguudha nama dhufuun gartee soomana ni balleeysa jawan nifaas akkasuma gartee dhaluu da'uu yookiinu kanaatiitu soomana namarraa balleeysaa jaa. Kanatti dabaluudhaan amma ashiyaa maqsuusaa eegalaallee zamana maqsuusaa laal. Zamana maqsuusaa jechuun min tuluucil fajri fajriin bahuurraa qabee fajriin as-saadiq fajrii gartee fajru saadiq jennuun sanirraa kaasee ilaa ghuruubi shams haga gartee aduun dhiitutti haga kana keeysatti yeroo hassasamaa yeroo adda tahe jennu sun kana keeysatti gartee nyaataa fi dhugaatii fi wantoonni soomana hiikan sun sirraa argamuutu soomana balleeysaa jechuu. Min shaqsin maqsuusin jechuun mimman wajaba alayhi siyaam namoota soomanni irratti dirqama godhamee gartee maantana san irratti wahuwa namni gartee soomanni irratti soomuun irratti dirqama godhame al muslimul baalih nama muslimaa kagartee ballage ama 15 kagaye al aaqilu nama aqlii qabu kamaraataan tahin المقيم خبيتا وخمسافرا تهن القادر خدنديات على الصيام صومنا صوم رت خدنديات نما مرن رتنجر جيتشو ثاني بنية مخصوصة أي ينوي نيتشو لك بامتناع عن المفترات وانتوتا صومنا نمر بلي سخنا را يرو إفقابو خانا الأجر أجري قرتين يتشو قاب والثواب من الله تعالى galata guddaa gartee rabbi irraa hin argadha jeeni jechuu qabaa sooma gizee gartee waan soomana furuurraa if qabu kana jechu eeyyan ni niyata namni gartee soomanu sun bimtinaa'ihi anil muftiraat if dhoorkuusaa kanaan anil muftiraati waan soomii namarraa hiiku soomii namarraa balleeysu kanarraa if qabuusaa kanaan ni jechuu qaba. الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ثوابا في غلطة قد رب الراهن أرقد جين يتشقب وينوي صيام الواجب صومنا واجبا قدر كما خنان صومنا جين يتشقب فيما يجب عليه كرمضان وان صومون الرد كما أكا صومنا رمضان فا يقاته يتشقب نبيين كنيا عليه الصلاة والسلام نمني صومن وداف نياسان بلفتين فلا صيام له جي غاري خنافو برباچيسا وينوي والقضاء أما سيسا كغرتي صومن رمضان والقضاء خما قضاء غرتي سبب إمالتو ديموتي يوخي سبب ركوسكوتيف
gartee maanta qadaa furee qadaa irra jiru san yoggaa ta'es qadaan kafaluu deema jee qadaan sun waajiba waan ta'eef ni jechuu qabaa. Wayanwi akkasuma ni jechuu qaba siyaaman naafilati soomii gartee masunnaallee fiimaa yustahabbu lahu soomana gartee soomuun isaaf gartee barbaadamu yookiin jaalatamu sanis ni jechuu qaba. Hay gartee soomiin gartee jaalatamu kal ithna'in akka soomana gartee isniinaatii fi wal khamiis akka soomii gartee khamiisaa wa thalathati ayyaamin min kulli shahr akkasuma guyyaa sadi gartee baatii hundarraa guyyaa 13ffaa guyyaa 13ffaa guyyaa 14ffaa guyyaa 15ffaa ka jennu san ayyaamul biid jechuun ka beekamu san yoggaa ta'es soomuu kana keessatti jaalatama istihbaaba kana yoggaa ta'es ni jechuu qabaa jechuu. Kana itti dabaluun almas'alatu thaaniyatu mas'alaan lammaffaa masaa'ilaa kana kee tamhiida keessa jirurraa maa hukumu siyaami shahri ramadaan soomana ramadaan soomanuun hukmiin isaa murtiin gartee soomana ramadaan maali kajau baatii ramadaan soomanuun akkamiin laalama kajau kana laalamaasiis siyaamu ramadaanaa baatii ramadaan soomuun ahadu arkaanil islaam tokko utubaalee islaamaa irraa ilaalama jechuudha ramadaanni kun wa furuudi akkasuma dirqama gartee islaaminaa utubaa gartee maanta waajiba takkaa'u dirqama gartee utubaa islaaminaa irraa tokko je inni arkaana islaamaa shanan sanirraa tokko je soomanni kana kan jennuuf liqawlihi tabaaraka wa ta'aalaa jecha rabbii ol ta'e qabanneeti tokko arkaana islaaminaatii fi dirqama isaatii jechuu dandeenya. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خجوغنا خرجان قرتي خناجي ربين كينيا أكنجي يا أيها الذين آمنوا يا وري ربي خيسنت أمنتن كتب عليكم سنر الدير كما قدمت جرابر الصيام صومون قرتي صومنا صومنو كما كتب akkuma gartee dirqama godhamettu alalladhiina min qablikum warra isiniin dura irratti la'allakum tattaquuna ay wajaba alaykum an tattaquuhu rabbii keessan sodaatuun isin irratti dirqama amma kana keessatti kamaa kutiba alalladhiina min qablikum je akkuma warra isiniin dura irratti dirqama godhametti je lubbuun ilma namaatuun nyaatarraa if qabi dhugaatiirraa if qabi hoggaa jaaniin ni rifatti jaani nyaatuu fi dhuguu tana feeti lubbuun ilma namaati barsa gartee soomana soomanuun kun waa isin qofa irratti hin baane warra gartee warri isiniin duraati soomanaati ture yoggaaniif ja'an haanat alayhi mashaqqatu siyaam wanni kun woomana duraahuu jiru hoggaaniif gartee jette wanni kun wooma si duraahuu jiru hojiin kun wooma gartee si duraahuu karaa godhamee ture jechuu hoggaatti himan akkasitti gartee wanna dura jiru woomana dura gartee duraanuu jiru waan qofa irratti hin baane jetteeti haanat alayhi mashaqqatu siyaam rakkina gartee isiin soomana irraa sodaattu kanaatu irra salphata kanaaf kamaa kutiba ja'amee gaari akkas ammas eega gartee kana laallee ammaasii sadiisarraa laal وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم soomanni gartee tokko arkaana islaamaa utubaa islaamaa irraa tokko akka ta'e hadiisninis akkanatti irra qaceelchee jira nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam buniya al-islaamu alaa khamsin shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان عفوا بني الإسلام إسلامنا نجارمته على 5 أي ب5 وعشانني جارمته قرته بوري إسلامنا أكس نما خنا كبوتوتو إسلام جام شهادة أن لا إله إلا الله بوري إسلامنا خان تكفى رقابه ربي توكي كماله ربي أكان جبر من برا كنجر رقابه وأن محمدا أما نبيين كن محمد رسول الله ergama rabbii tahuu ragaa bahuudha kanatti aansu wa iqaamu salaata bareechanii salaatuudha ka rabbiin ajajeessanitti suuratul mu'minuuna keessatti wa iitaa'i zakaati akkasuma zakaa kennatu hoggaaniif fi horiin nisaaba zakaan irraa kennamu san gahe jechu
akkasi wal hajji akkasuma gartee hajjii godhuudha yoonii fi kadandeessu taate wasawmi ramadaan baatii ramadaan amma soomuudha je akkasi hadiisa Abdallah ibn Umar keeysatti kanatti odeeffamee jira muttafaqun alayhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما باردا وياتك نبيين أجيبها ته غاري دغرتي للناس المنا ماتيف نمني هاغافتو في نما فجبه ملته جچو أي ظهر للناس لكي يسألوه غاري دغرتي فتوى غدوف تفرقه ته جچو شغلي لي الدار للناس المنا ماتيف أجيبه كيس غافتنيف شغلي هندي سيجچو إذا أتاه إسد في نبي رجل يمشي قربان تكو ديما نبي فقال يا رسول الله ما الإسلام نبي خين ينجي يا إرقم ربي إسلام منا ما لجنان قال الإسلام أن تعبد الله إسلام منا ديجون ربي قبر ولا به شيئا وأتكل ربي خالقك انت سودابو وتقيم الصلاة صلاة بريكتي صلاة وتؤتي الزكاة زكاة المفروضة زكاة واجبة خدر كما قدما تيسان خنودا وقاني في نساب زكاة الرابا فامتسان خورين كي خقوتات وتصوم رمضان باتي رمضان صومن ودجي أما قد يمنو فتصوم رمضان خنا باتي رمضان صوم داجي أكس إسلامنا تناجئين وقد أجمع أهل العلم واللي قال نيجر ورقل تبيكم سقبنا لا وجوب صيام رمضان باتي رمضان صومون كدير كمته على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر عليه نما مسلمته البالغ خبل خيغرتي دير كما شريعة جلقله أما كل شان قيوداني دير كما شريعة جلقلني العاقل نما قليك أبو مجنون خنتهين سبيي خنتين المقيم أبي جراتاتي القادر عليه رمضان صوم رت دنديا خطي خمريد انتهين جيشو خنرت ديركما كتيرت ولي قلني جرني جا خنت دبلو دان أماسيس خنت دبلون المسألة الثالثة ما حكم تاريخ صيام شهر رمضان المسألة الثالثة حكم صدفة ختم هيدا خيسر رمضان سدين سن رامخ صدفة ونو ما حكم تارك صيام شهر رمضان مرتين نمر رمضان باتي رمضان صومو دي سير تخنم مالي خجو خنبر النجيشو ما حكم مال مرتين تارك دي ساته صيام شهر رمضان إن إسا دي ساته باتي رمضان صومو ينقسم تارك صيام صوم رمضان ني قدما تارك الصوم رمضان إني قرتي صومنا رمضان صومو ديسه بكلمتي بافماجي ينقسم تارك صيام رمضان قسمين بكلمتي قدما يلمتي قدماجي تكفى أحدهما قود لمن سنرى خسلات وانت خصومي ديس صومو خصومنا صومو ديس من تركه جهودا نما إنكاره لفرضيته واجبنا يقين دركمته باتي رمضان نما إنكاره حال سنجا فهو كافر خني مرتين نساء كافر بإجماع العلماء اتفاق علماء إسلاماتين كافرة هجيتشو علماء الإسلام نما قرتي صوماني خو واجبته إنكاره واجبته صومنا خهاله فهو كافر جاني تير ولي قالن جيتشو مالف توكو أركان إسلاماتي إني إنكار جيتشو خلما فا قرتي قدمين لما فا من تركه تكاسلا نما هفته ديسه عمدا بيخا واجبته بيخ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر خن كفري أنته كافر أنته نمنه فنادا بيخادا ديس فقد ارتكب نمنه خن قرتي دلاج جنة كبيرة دلي قدو من الكبائر دلي قدو راتات ويجب عليه القضاء خفلوت يسر الدرك أما جنم خنا غاري دا قرتي إسا خنا قرتي هقاني في قرتي تكاسل أفخطو تاتي gartee soomii ramadaan kana akkasitti tawbachiisanii tawbaan irra barbaadamee
toobadhu dilii kanarraa dilii guddoo hojjatteeti waan kanarraa rabbii kee dhiifama gaafadhu jenneeti akka kafalu ajanya jechu baatii gartee biraarraa kafaluutu isarratti dirqama jennaa jeekan gaarii asit dhaamna Allahu subhaanahu wa ta'aalaa a'lam. أي شيخ كان جزاك الله خيرا ربي سن الراها جالة ربي ما في سنين هاجدو ربي دنيا في آخرات تصدر كاكي سنو لسنيها فول وسنين جن بارك آمين الله فيك. آمين 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 kitaabni kanaa irratti qofooyyaadha إيه بريدة anaa irra ما wayyuu شاء ga'a. الله. إيه نعم Hmm? Eh, صح لقوا عليه.